Pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Sino man ti sirsiri pon bitatawan, bakit? Tinagpakibiyangan, Ruben. Imbis nga ginanaka. Kasano ko makapagginanada tao, kat nakalalaaw mo't dagiti karuba. Ay nawaw. Apay, di mo ka dimangag ti katawan ni Lucia ken ni Jess. Irikap mo ngamin tatawa Syakla ang timao makadakwada makita da. Maglisi ka dita. Tay irikap ko titawa. Anong dagito'y bato dito'y silay, baka? Ay, di mo pakibiyangan dagita bato, Ruben. Ay, nasapay nagdadakal, ay nawaw. Ay, agtal na ka man, Ruben. Di ka may nayon ka dagiti kaaruba analaaw tanay. Masiksikurahan akon. Ay, nakas ko nakitayan. Di mo hindi pakibiyangan. Saan ka kontrabida? Nalaaw da nga, Rod. Muadala siguro pagkakatawaan da. Awan bibiyang ko. Na, Basta siya, jak kaya tinalaaw a kaaruba. sana balay, tas agpaminsan mat. Ay, duuray pa'y. Ay, agpili ka ni ti kolor akayat mo, manang Lucia. Sigurado ka, Jess? Yes! Libre ka, takasangay mo intun Huwebes. Isang ti regalo, Amangan numalugi ka, mat. No, it's okay. Si kakit di mo. Sigurado ka, Ay, na wow! Yes, kunak lang Ruden. Sige man nga, Rod. Ay, daytoy, daytiti kayat ko. Color brown. Okay, agtugaw ka, takulayag iti brown ti buhok mo, Ay na, ad-adda pumintas ka, no, kwa. Ne, kanya kay day, Jess. Kasla batumat. Adamot ng barsak iti tawam. Uy nga, Rod, awan mo tiyubing nga makita. Kitaman no sa dinot nagapuan na. Kasla iti ayan danana Nora kan Tata Ruben. Ay na, amangan mo't no ni Nana Nora manen. Amangan no nang nga ti panagsarita ta. Kontrabida nga minday di abakbakitan. Nana Nora, Tata Ruben! Oh, anya ti aramidam dito'y bakla. Ay, imayak, tada ng barsak iti tawak. Makita yun dito, abato, Ay, nawaw. Kasla kabiti. Kas makita mat sa anak mo't abulsak. Hoy, dakita ng barsakan niya. Wan, kasanumat nga men. Nakalalaaw kayo. Ay, una yan. No awanan ti bagang pumanaw kan, Jess. Di ka agiskandalo dito'y paraangan, may sika bakla. Kontrabida ka talaga. Kasanuma nga min. Iso lang arudan tinakabasol. Iso pa'y tinatangsit. Ay nawaw, kontrabida ka aruba. Ew! Ay, nawaw. Ay, bakit na magayam ti kasta nga ugali na? Sinabi mo pa. Ay na, no saan la, bakit? Ay na, amangan no, kabila kon. No kasta tinaramid mo ang mga no panunutan dagiti kabaranggayan tayo nga awan respetom kadagiti babakit.
Hindi naman karespe-respeto ang matandang yon. O, ay na mapasubok man nga gastos para ititawa ka dinadal na. Ay, ada ako, Norman Lakay. Ay nawaw. Apay nga itakalang, Lucia, bakit? Ay, tatinulungak pa nga min ni Jess amang tarimaan ititawan na. Ano titawa na, aya? Nabuong nga rod Lakay, binarsak nga min ni Nana Nora iti bato. Anya? Ay, jakman amo iti dayja bakit? Malaki biyang launay. Ay, nitatarubin pa yun ti mababain, kapo iti arami ti asawa na. Ay, asino kumangay mati saan amabain iti kasjay nga ugali ti asawa na Lakay. Nasken nga agawa ak ti agi salapay. Tapno makapagluto ako niti pangaldawan mi. Aguray ka man. Ni mat na Nora ti lumabas iti paraangan mi. Sa dino kay nga tati papanan na. Oo. Apay akas tati panangkitam kanyak, Lucia. Ay, kwa, awan mat na Nora. Ay, sa dino ka iti papanan yaw. Awan nga, madlaw tupay nga da kayat mo asawan. Ay, nawaw. Saan mat siguro adakes nung kitaan kayo, nana? Pwe! Kunamatlan asino ka nakapimpintas. Na, pudumat. Kitaan matabuok mau. Nagpangit matakulor na. Sana may bagay kan ka. Pwe! Dinadal mo lang ti aldaw kaw. Ay, saan asyak tinang dadaal iti aldaw mo, nana? Ngamen, da kayo matlaang timang dadadaal iti aldaw yo. Ay, kontrabida bakbakitan. Kunamlan o asino nga agsasao. Iso akagurgura dagiti ka aruba takastat ugali na. Madlaw na pulot man ti ulong bakit? Apay? Ay, masurunak iti dayja anana Nora. Anya manen aya ti basol na. Ay na, di mon saludsudan. Basta siyak, kagurgurak law na day tabakat. Kunamlamat mo at sino aka pipintasan. Madite kasta. Sikati agad jas. Gagahin na siguro ta bumakit. Ay nawaw. Adumat ti amok apada na abumakit Lakay. Ngamsaan mat akas jay ti ugali da. Isu naman laang ti kaaruba tayo abakat akas ta ti ugali na. Kas kinunak itayen datayon ti agad jas. Uno datayo ti lumiklik iti gulo. Uy, adda ka met, manang Lucia. Anya di raramidam dito balay? Umayak man lang makiinistorya no saan ka abisi, Jess. O saan met? Awan ngamin customer ko. Aguray ka. Dumakdakkel mat gaya man dagiti masitas mo. Ay nawaw. Bakit? Ngayon mo lang nadlaw? Wen atay ta kalaang mat anagdalos iti paraangan niyo bakla. Ay, agsapol ka man iti pangilakwan ta? Sigurado ka nga ilakom na kita? Wen, tani, jak maasikaso. Ay, manungay iti panangipasam. Ta siya kung ti makamo amang hilakaw. Makamo ka. Ag 20% ka iti komisyon mo na mailakom. Sige, mayatak iti dayta adil mo, Jess. Naimbagla nga pagkwarta akmat. Asino ba nang tipagsarsaриtan niyo, adwa? Ha? Siya ka di manan! Siya ka di manan tipagsismismisan niyo! Ay nawaw! Adamot ayan ang nagyoanagan nyo na nanora! Siya na siya tikal kalabanan niyo! No diyo kayata! Anya! Di yung kayat ti! Ay nawaw! Dagiti masitas ti pagsasaritaan mi, ano ka ba?
makibiyang ka. Di oray pa'y gumora da amin kanyak. Birngasan da ka pa yan iti kontrabida, kapo iti aramid mo. Iso na kiniti kontrabida ah. Kita nga minta baging bakit. Tunggala da malabsam nga agsasarita ka aruba, makibiyang ka. Ado pa'y dagiti nagsasakit balikas mo kadakwada. Ay nawaw, hagtal na ka man si Ruben tawan amom. Awan mo tidakas na makipagayam ka lakadakwadan. Uray anya ti mapaspasamak. Jack makipagayam ka nagiti kasta klasin ti kaaruba. Di uray awan ti gayam ko no isudan tumalang. Siya kaditikat katawaam, Norman. Ay na wow. Nay, sika magam na Nora. Anya ter aramidon dito. Siya kaditikat katawaam, ah. Kwa, nana. Sana sika tikat katawa. Daytoy man nay. Daytoy video. Daytoy tikat katawa. Kita nyo anay. Ay nawaw. Meta. Anya kay tikat kataway tinay ta abidyo, Norman. Ay, kwa, nana. Awang ba, ti makita ka nakakatkatawa dita. Ay, ito yung cellphone ko nana. Kaya, mapaanak ko niti papanak. Kamutan niti papanak. Kas kalaagbala. Na, Katkatawa ka nga wang makagapaw. Una yan dito, bakit? Kontrabida talaga. Ay, mabalin nga agsarita ta, Nora. Adya ti pagsaritaan ta, Ruben. Anya manan dyan ang ko nag-iskandalo kay dyan paradaan. Ay nawaw. Asino ba't tinakangagam iti dayta, Ruben? Dagiti tricycle driver, Chismoso na kita tattao. Siyak ti bababae ni ti kastangar aramida. Ay nawaw. Anya kumati pagbay nama. Abay. Si kaya ti pagsarsaritaan na. Saan man? Diyak amakin ka. Di ka kami nagpapikto ah. Ay, una yun, ayah. Ala, umay kakit din tamangantan. Umuna ka na magan. Sanak pa yan mabisay. Naimbag ta nasabat ka dito'y dalan, Lucia. Apay ka di na Nora. Sa dino ti ayan ti Marites nga asawam. Ne, apay akas naman ti bagbagayo nana. San ka mawatan? Ay nawaw. Di kan agin didi ammo payla ang Lucia. Amok ani Norman nga asawam tinangiwarwaras. Ang nagiskandalo ak ijay paradaan. Idi kalman. Ay, awan ti amok may papan iti day tanana, Nora. Ulbod, di nakpagsasawa na kas tanana. Ta idi payla ang agtep-tepelak kada kayo. Apay, hanya ti aramidam lo siya. Aday ko, apay kagkabil ka ngay. Kas iti na kunak itayan. Idi pa lang agtep-tepelak iso kas ta tinaaramid ko kada kayo. Ipulong ka lo siya. Ipulong kay ti asawak. Sana ka mabutang nana. Inton maminsan ngamin, di kay agbalin a kontrabida iti biyag ti sabali a tao. Anay ko, anay. Ay, anya tiyanan na yan. Kinabil naktiloko alo siya lakay. Ay, nawaw. Una yan takatuan, nakpailaang man. Ay, day tatiga na ba? Ay, naumada siguro ni Tiugalay. Iso, kinabil na ka. Agreklamo akin ni Kapitan. Mala, kita ta mga no si kati mapabainan. No kasta ti aramidam. Naibagan ni Tata Ruben, akinabil mo ka now ni Nana Nora, bakit? Diyan ko nakapagtapal lakay. Nakabil ko.
Anyat na pasama kaya? Ibaga na ngamin amaritis ka kano lakay. Ay nawa, kasta timbaga na? Wan, ti kuna na kanya kitay. Sika kano tinangiwaras iti iskandalo nga inaramid na ije paradaan idi kalman. Una yan. Apay nga, asyak ti pabasulon na. Kat no ado kami ang nakakita, kin nakangag iti naramid na idikalman. Ay, jakman amoy ti dayjay abakat. Ay na, kasla apa mo ti birbiro ko ni Nana Nora. Ay, imbagampay lakay. Imbaga ta nakapagtepulak iti paradaan idikalman. Ay tano saan, mga no niya tinaramid ko. Uy girl, pudno ka di damag ko. Kinabil mo ka no ni Nana Nora? Wan, pudno tinadamag mo, Jess. Sana kami anak kapagtepal. Tanagad, ado nga ibagbaga na. Kaslag birbiro kiti apa. Ay nawaw! Nasaya at me, tapno ada pagnakman daya bakbaketan. Nagalas ti ugali na? Wan nga rod. Ang sana day tati pagsaritaan ta. Ang mga numangag namanan kat barsakan namanan titawam. Anya nga rin ti ibagam? Umay ko lang ibagakan ka nga adda na kontak ko amayat amang gatang kadagiti masetas amulam. Os! True? Wen, umay da kano dito inton malam. Gatangan da amin, ta ilako damat ija baba. Ada magayam ni Lucia di tabalay ni Jess, Nora. Kaya, anya kumano adda ita, Ruben. Malain ka dumawat iti pamakawan. Apay kumasyak ti dumawat iti pambakawan, kat isumat tinang kabil kanyak. Ay, nawawa. Basol mo, no apay kinabil na ka. Di mo tumo nga mintep-tepulan tangiwat mo. Siyak manan ti kamalay, siyak la kanayo na. Ay naamom, nasaysaya at matla ti makigayem kan. Sana day taapa ti amom. Tandaanam anaragragsak ti agbyag, no awan ti kaapa ken kaguram. Ay, no imay kayo dito balay, tapno makiapa. Ay, pasensya kayon. Ngam awan ti oras ko para kada kayo, Nana Nora. Husto tinako na tigayem ko nana. Di may kayat ti makiapa kada kayo. Iso ano mabalin, pumanaw kayo langan. Ay, sa anak nga imay, tapno makiapa kada kayo kani Lucia, Jace. Imaya akta kayat kung agkidaw iti pamakawan. Para kadagiti dagas, ana aramida kada kayo. Sapay la kumata, mapakawandak pay. Ay na, di kayo dumadawat iti pamakawan, no ulitin yung tumanan. Ay, saanan, Jess? Saanan ang maulit? Manipod ita, agbalina kun anasaya at akaaruba kada kayo. Tapno di yung ibagbaga kontrabidak. Okay. No kasta nga ron, panagnakan yung apod no, ti panagbalbaliw yun. Jess, awan mat nga dati dakas no ikanta ni Nana Nora iti may sa agundaway. Saan ka day? Narabian ka, mait bakit? Wala kay, nakiinistoryak pa'y nga min kada Diyos kan Lucia. Ay, saan mo ida kagura? Ay, saanan lakay. Awan mati makagapo agura ida. Nasaya at no kasta bakit? Nakaragrag sa kaklakay. Kastoy gayam tirik na no awan kaguram. Isumit. Isu mabalain. Sardenga mo ti makiapa kadag iti karuba. Ay, uwin lakay. Kasta ti aramidag. Akit, agyaman naklaunay kadag iti pamagbagam kanyak. Ay, nawaw! Nasaya at mat na nakaamiris ka, Nana Nora. Imbis ang makiap-apa ka kadagiti kaarubam,
Rugyam kit diti makipagayam kadakwada, takas kinuna ni Tata Ruben, naragragsak ti biyag no awan ti kaguram. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.